Aikari a Tala nĩ matigetwo na ciũria nyingĩ thutha wa mũndũ ũmwe gũkua na njĩra ya kĩriga ceceni-inĩ ya borithi. Aikari aya marĩ na Matũkũya nĩ morĩtie gĩtũmi gĩa borithi gũtwara mwĩrĩ wa Julius Mũtũkũ nyũmba ya kũiga akuũ ya Kagundo matekũmenyithia andũ a family. Akishikwa tumeambiwa ameshikwa. Kwa nini hatukuambiwa akichukuliwa Kagundo pale posti apelekwa Kagundo? Patrick Ngomori ũrĩa nĩ mũrũ wa nyina wa mũtigaire nĩ aratarĩria ũrĩa akorirwo akĩmenyithio gĩkuũ kĩa mũrũ wa nyina nĩ cibũ wa itũra rĩrĩ Francis Muringe. Nikapigiwa simu na chifu wa Tala akaniambia kuna mtu amejinyonga posti. Kwanza akaniuliza kama kuna mtu yetu ameshikwa jana, nikamwambia iko. Akaniambia niende ni confirm kama ni yeye, lakini nisiambie mtu kama ni yeye amenipigia simu. Nikamuuliza kwani ni kunyongwa ama ni kuuliwa ameuliwa hapo. Akaniambia niende kwanza niangalie na nisijulishe watu wengine hapo. Wakati nikienda hapa Tala police post ndio nilipatana na watu wakanibeba na gari. Wakaniuliza kama unajua brother wako amekufa. Nikamwambia hapana, panda kwa gari twende Kagundo. Sasa hii niko Kagundo hapa mochali. Kurigana na MCA wa Tala, Jackson Ndaka, ũrĩa wĩingĩrĩire ndeto ĩno, augĩte igeria rĩake rĩa gwetha ũma wa gĩkuũ gĩkĩ na kuma kwĩ OCS wa ceceni ĩno ndũrĩ ũragĩa na umithio. Akiuga aracũngĩrĩirwo nĩ kũrũmanĩrĩra na ngari ya borithi nginya nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ na kũmoria mwĩrĩ ndũkarutwo hatarĩ mũndũ wa family gwĩkĩra ũi. Nikauliza OCS wa Tala, kwa nini mmebeba mwili hata kama kijana amejinyonga kabla ya kuambia jamaa yao? OCS akanyamaza, akawa hana jambo la kuniambia. Pili, tumewafuata hapa level 4 na tumesema hiyo mwili isichukuliwe mpaka watu wao wakuje wadhibitishe kaka yao ameaga dunia. Jambo ile ingine limetuhusinisha sana. Hawa askari wako na kiburi sana. Hata wataki kueleza jamii mtu yao ameaga. Na mimi nauliza, amnaweza ingiaje kwa sales akiwa na mshipi yake? Kuonekana wamezembea kwa kazi. Hii ni mara yangu ya 5 kuuliza Mheshimiwa Kindiki. Hii police station yetu ya Tala, can you do a total overhaul of it? Kurigana na mwari wa ithe, mũtigaire augĩte kwĩna ũhotekeku mũrũ wa nyina arakuire kumana na kũhũrwo, akĩũria gĩtũmi kĩao kwaga kũmenyithio gĩkuũ kĩa mwana wao na ihenya. Ni kama ni kupikwa, amepikwa hapa mgongo, ako na manjira mingi. Nimeangalia nikapata ni kama nikupikwa tu, sio kujinyonga. Ngirifuatira Muthingi TV, Getwo Masai Wachira.